Saya Dalila daripada Prisi 18 Putrajaya. Masa saya mula-mula mencari kontraktor untuk buat kitchen cabinet wardrobe untuk rumah saya ni, saya melayari social media. First time saya jumpa 3D kitchen cabinet ni di Facebook, tapi lepas tu di Instagram, di TikTok, semua saya nampak akaun 3D kitchen cabinet. Pada mulanya kami bercadang untuk buat kitchen cabinet je, tapi lepas dah kontak 3D kitchen cabinet, kami proceed untuk buat dry kitchen, wet kitchen, shoe cabinet, wardrobe untuk 3 bilik. Yang pertama ialah sebab respon yang sangat pantas. Daripada first time kami kontak, saya WhatsApp admin kalau tak silap, dia terus directkan saya pada designer. Designer pula saya hanya hantar first layout rumah kami, bagi sikit idea macam mana kami nak, dia terus hantar first quotation. Jadi sebab dia laju, respon laju, kami decide untuk pergi tengok showroom. And dekat showroom tu kami macam berpuas hati sebab kami dapat tengok macam-macam jenis material, colour, design. Jadi sebab tu kami decide untuk book dengan 3D kitchen cabinet. Saya berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh 3D kitchen cabinet. Daripada permulaan, design stage, production stage dan installation stage, semua alhamdulillah ikut timeline yang telah dijanjikan. Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati dengan result yang telah diberikan. Dia sama macam dalam yang diberikan dalam final drawing, if not even better. Saya akan recommend 3D kitchen cabinet pada kawan-kawan saya dan family. In fact, kawan-kawan saya yang sedang mencari kontraktor untuk buat kitchen cabinet wardrobe rumah mereka, saya dah bagi kontak 3D kitchen cabinet. 3D kitchen cabinet, making living better.